Taimi uma. God is good. And all the time. Amen. E mua lava o na mātou momoli atu le nganga whakataitele lava i le mamalu o le ekalesia i le neivaenga o le sapati i le tau tali mai fo'i o se wala au atu a le neivatanga luenga i a walo tau whatasi mai mātou i le tatala ina aloa ia o le neivatanga luenga o le soifua malolo i na ma le Temperance mo le nei tau sanga luafe le ono. E ui lava i na mātou silafia ua faisi na lewa le aso mai ele tali talunga ua vela fo i le fala ai mātou te whakatai lava ia ona ua o tau lava mai pia ia moli mauina le nei vaenga o le ngaluenga le atua. O le aso le nei o se aso ua tumu I whamanuianga. Today has truly been a day filled with blessings, and I'm pretty sure there's more blessings to come. Ai e avea ia lo unei leo whātau waa, e whai masui o le mātou komiti, I le sasunga le taitai, whaapea lo na au susuani, ia ai le ngata fo I lea o le mātou whawhautua, to ina ia asuau, e mātou te ofo alofa ma whāta alofa atu, I le a ina pele o le I oi whawhonga o le atua le nei vaenga o le sapati. E mua le mātou whāta alofa I tamā matina matutua, ua mawhai o na o tau langolanga sua mai, ia I le tatala ina loa I o le nei matanga luenga, ia whāta alofa atu fo'i le au talavou, ia whāpea fo'i ma le whānau iti, ai whāsilisili le mātou whāta alofa, ma le mātou whāwhelo inga, I se ua mawhai o na asi mai le nei sapati, I le suafa manu malo le atua mātou te whāta alofa atu ai, ia I le nei hiafi, I le nei o uli. Ai o te wala au lia whapitoa le mamalu le awhia I le nei vaenga o le sapati, tātou te tutu lai whatasi, ma amataina le nei sauninga, I le vi inga ue lunga le la papa. He is the Alpha and the Omega. Amen. O nei fo'i o le amatanga o le soifua malolo. Ina wa le atua le amatanga male. Ata anga. Ia, mo le atu whaptaitele lava boys mo le vi inga matango fie o wha amawalunga ina I pea le vi inga o le atua I le neitu la sapati. E iai le talitonunga ia ua o atu le mafanfana o le ao le whaatalofa ma le whaawheloa inga I lo tō mamalu. Ma o le a o le teo o ai la, a o le a tātou anga I sa o loa I le tātou pokalame, na ia wawi on tātou tuua mea nei, a whia ngai tātou malolonga whaasapati. Sa mātou tam whai lava e sa ili ia se tātou guest speaker sa whai ona whaawina mai so na whaelonga mawalunga I le wha soifua malolo ina le ngata I le tino a o le mawhauwhau a wa o le mea moni lava ia e le aise whaelonga o le sunga ia aswao ia maa au fo ia man mata komiti ia ai taitonu lava I le nganga mawalalo le a tātou whaamoe ai le whaunga le nganga pa ia le atua ia whapena o na whaau pe ngai nai I mātou ia tātou tinga lue whaatasi I le sauninga I le ngā luenga wha soifua malolo ina ma Temperance I le nei tausanga. Ia, o le pono mai o tō wā, o le a wala au lia le ngā pa ia le tue sosoani mai, o na le waa mata o na sau ia lo nervous. Lo mātou tamai o langi, ia o sauni, ia lau whanau, lo nuu, e whaalongolongo, po o le a fo I se au a se wha maalosi, ua e sauni ma e tāpena mo I mātou I le nei tūla. Whaongaina ia le au na vai ma le whaatau waa, tatala la lātou whaalongo, ina ia manino le au mo I mātou, o na o Yesu. Amen. Mua ona tatou wa ai I le soifua malolo ina. Se tatou wa ai mua lava po le a ia le scope o le health
O la vaenga e ai tutonu o le soifua maloloina. Ia nawa I lunga tato lau papa whai mai. O le soifua maloloina. O le atoanga o le tausia le lei leo tato tino o tato mawhawhau ma le tato wanganga. A state of complete physical, mental, social well-being, and spiritual growth. Tato va ai la po o le a ia le Temperance. O le Temperance e sau mai le upu lea Greek word o le ankratia. Ankratia e wha matalaina I le self-control, self-discipline, moderation. Te e atu, wha tonu tonu, a meo pulea, le ngā o ia. Tato va ai la po o le a le relationship o le soifua maloloina ma le Temperance. Le ale mea launga ngā lulu e whaatasi vaenga lea ai le alu ale hawhia alu Temperance. In order to achieve our goal of optimal health, we need temperance. E so o se vaenga lava e tato te mo o mia e fia au sia, se tato aim, se tato goal e le soifua maloloina. E iai le ngā luenga o le Temperance, ina ia mawhai ai o na au sia ia tato moe mitinga lea, ina ia whaaleleia le tato soifua maloloina. O le tausanga nei, ua tato ai o le theme, mato ai atu iai, tu le matai iai tato sawalinga wha soifu maloloina Temperance, empowered to make a difference. Wha malosia ina ia whaia se suinga. O leo se suinga o se isi lava mea, a le suinga mo lo tato soifua maloloina. E le o le wha malosia la lea fuinga le e fosi atu o toi le maso ina ia whaalongo mai le mea le matawhai atu iai. Ai le ai o le koenga empowerment lea fuinga le e te encourage lo uso, e te motivate, e compliment, po le alavar mea lo e wa ai atu lai whai e le stangata mo lona soifua maloloina, e mana o mia wha malosi au le nā mo I tātou. O le tātou tusi, tumtai atu e le wa ai, tolu yoane mo mua au lona whai upe lua, whai mai, le pēle. Ia manuia o loa nganga, whapei ona, ia o tō manuia I mea uma, whapei ona manuia o loa nganga. O le finangalo na le atu mo lana whanau, ia tato wola maloloina. Ia pāleni le leile ola maloloina tino, ma le ola maloloina I le tu whale nganga. Now, o whea me maua mai tato le malosi anga lea, empowerment. Where do we get the empowerment from? E se fia tali mai fasiri lea. Manai wha mai ia sifo, e maua mai wha malos tino. Mea ai, e maua mai mea ai, okay. Manai ia, o whea e maua mai ai le malosi anga lua timo te mua whai upe fitu tato whai tau whaatasi ai. Ia te tato le anganga e mata o wai, a o le anganga e wha malosi ai, malofa ai, ma mawhau le lei ai. Ia o whea lai maua le empowerment. E mai le anganga o le atua e le batu I au e le mai a asu au. E mai le anganga o le atua. We all need the empowerment. E mo mia e o tau, e mo mia wha e mātou. Tātou te ngā lulu e whaatasi ai. A au noa ma le anganga o le atua. E le maua e tātou le malosi. E le maua wha e tātou le anganga e tau te alolofa e lava e tātou ia tātou. Ina ia tau si leilo tātou soifua malolo. Ina e te alofa e a te oe, e te alofa e le sio usu. A si le ai ona tātou alolofa atu. I le atua. Ia, o le anganga fo I le atua e mai ai tātou le mawhawhau le lei. Self-control po le temperance. A le lei li tātou mawhawhau e tātou e loa le lei ai. E o le mea ai lea, e le lei mo I tātou, o le vainu lea, e le lei mo I tātou, e tātou I loa le lei ai mea lei ma mea le anga. Now, o whea mea, where does the Holy Spirit live? O whea? E lo kele mai. The temple, yes, right.
Mo mo ko ni te ono fai upo full maliva fai mai tau te le o I loa ea. Tato tau loto whaatasi mai. Ia. O loo I te tonu lava ia I tātou man malu o le anganga pa ia o le atua a. E ini semi te lea fai mai se talo le tuena ia au mai le anganga pa ia. When did you kick the Holy Spirit out of your temple? Huh? Well, e whape I mai le malu na ia te oi. Huh? Na okay? How can we look after the temple? The ministry of healing, le tu se Elena Waitsa, lo fa sa wai ia tu la fono e balu e tau sia e lo tato soifua malolo ina pe on si sila mai ai a. Vaenga na e balu, nutrition, exercise, water, sunlight, mea lava na a toa mapale ni lo tau sia ina, luna wina, wa matua I seki lava ia le tato soifua malolo ina. Whaion whapupu ina ia tu la fono ne e balu I le upu lea o le new start, amatanga fou. Tele you time you teba ai e post kangaka lunga Facebook my day one. How many times if I kako day one? E day one nge ya toluma sina ko fe mai fo ko day one fo ko amata fo e tam fainga fai ia se fainga mo swinga mo so fo malolo ina. So new start tato ba ai. Tato ba ai mo lava ile N. Ole N stands for nutrition, diet, po tato tato tau mafa. You are what you eat. Now, tato va ai o tato loa umame ai ele fitau I male o ngā mo I tato, ai ono tato e lai fai al tato ia filinga I mea ai te tau, mea ai te fia ye ma e mana o ye. Tu sa pe lai e te loa le o lei. Ia lana lai ai e pule a ia tama lo matua ia lana mea ai fia ai ia. Ia tato va ai I le ulua I diet na saunia I le atua mo I tato, matu ina atu I tato ulua I matua I le whaato anga e tena. Ina le iai ia le lolo. Before the flood, o le plant-based diet sa awina sa foai mai le atua ia tato ulua I matua, mai tato kinese mo fai upo lua iwa tato fai tau whaatasi ai. Toa mala uma o iei fua la au e tupu mo na fatu. E ata o lua ia e fai ma mea e ai. Ole diet mua lava lea ma ole diet pitusili lava ona lelei lea mo tangata foa I mai e lea tua. Ai peitai, ina ua pa u tangata ma sala tangata ona saulole lea ole lolo. So after the flood, ona whaatanga lola ia o le tala o malam lama I tātou. Whaatanga lola ia lea leo tua ona tātou a ai I tino o manufasi. Kene se iwa whai upo e tolu mai whawha mai o mea o la uma e a o tō ia e whai ma mea e ai. O lona toto fōi lea e awa tate ai. So, ina ua whaatanga lea tua ia le anu manufasi tātou te ai. E sa wai ma le manitaku. There's a restrictions I le plant space o I le meat diet. O le plant space, se whaataku la ia o le diet plant space, lena au mai le tui amatanga I nova whaatanga tātou e ai I tino a ana manufasi whai mai ia. O manula ia, ai meat ia e le tau ana tātou ai ia, no tātou wa ai atu unclean food. Ia, e mana ia I si taimi lana o isi mea, para le whai mai le tua I lea ngamo o tātou, so I fua malolo ina. O I tātou ti loa ai, e whina ngalo ia lea tua ina ia tātou tu mau pia I le diet lea mai le amatanga plant-based e tātou ai pia I fua la au. Tātou whai tau whaatasin au tau bol I le Ministry of Healing lea mai a e lina wai tawha
God really longs for each one of us to return to the perfect health He had given to Adam and Eve back in. O le fina ngalo rau le tō mo tato ina ia ato o tō mo le tato foi fo malo ina tato tau mawhale tō tau mawhale tato ai I whala au I fruits and vegetables. O le isi vai ainga o lo whapena o le whaamaonia ai e ato atua ia le soifua malolo ina I whala au aina. Pei o le sala ia tanielu mana o o le tala wa uma foi o le tato mana mana I ai. Ina ua au watu la ia tanielu mana o le whale o tupu e sauni ai lato o whai atu la tanielu ea. E walawa ia le mea ai fruits and vegetables e vai mo I lato. Ole na tu atu ina lola ia le o aso I fulu. Ina ia testai pe sao e mai fosa na fulu e mo pe na tu ma aso tino o ia lala mena tupu ia. Ile fai o pasuma lima mai ia. O mawai po se fulu o na lola o sili o na la le o lato mata tino le tama o lato na ai I mea tau mafa. Na ilo I lato na ai mea tau mafa. So sa e umai foko ona e sili atu ona au lelei matino lelei ma malo losi maata no mai. Ia tanielu mana ona o mea aisa whapena ana lato tala sangaina ai e lato te ai ai. So mea ai ana o fruits and vegetables ia male vai. O le vaena lona lua o le exercise. E tāua tele ia whaamalo sino mo tatu tino. E ese e tu ainga whaamalo sino ia o sautani nei. Ma o loo whaapena ona whautua ina ia no waita. O le exercise tāua lava o le tampaiga I savali. Savali no mo soifua malolo ina whaalalo timputa whaalalo le koko mo lunga. O le whapena whae o mai ina waita ina ia tātou tamawhai e whai se savali mai o una e tawafa. E a wālea mo le whaafangasa wa ina o wala tutu, blood circulation ma le digestion. O le mai ina o le temperance exercise, e te iloa ai, o le hatonu lava le exercise e a ngamo. E le mawhai o le whapea o fitu sulu mantuku o tau sanga e mana o te ale. E si ia me mawhala se la wai e le su tasi tau sanga o na o le mea tuku ai ea. E a fia ai le tino. Ia o le vai so ai o le kapoli o le water. O le tāua o le vai mo tatou tino pe o le tatou ilua. Tele lava o na whaalangi lua mai o se whamalolo ina o le ono ana I walu I e kuwai e tauna o na tatou ini wai I asu. Ia o le aunga le vai e whaamalu ai hydration, whaamalu ai ia whaasusua I o tatou tino hygiene. E whaamama, le ngata e whaamama mai tutonu tatou tino. Ia e whaamama fo ia whasua, whaamamole e tāua tatou mo o le vai. Cleanliness is closer to godliness. Healing reforms of energy light. The cells in our body need to take a bath with water, not with soft drinks or fizzy drinks. Se fizzy drinks you feel yucky and disgusted. It's my yellow my bias esse ai whapena whara tono tatou cells ai watu le fizzy drinks ma metu mali tatu mana ai no ia nai cells tatou tino le vai malu e whaamamai ai e selo tatou tino ia whapena apalai temperance I nei te e fo ia o mana o ale si ia mato e ino ale valu I ku vai I tai me tasia in the body I roi ku vai no you listen to your body ta o te e lo tino ia e mo miele vai. Okay, ia ole S ole sunlight. Ole tāua le nā ole whaamona le ole totu e tonu ole oil e tonu ole totu lower the blood cholesterol. Tato awi fo mai. Whamele fo mai I o runga fo I o cholesterol. Tango e lo tana vai lea mai hano e whaatau mai whara ale whaalalo ai e lo cholesterol. Yeah, but the sun is green. Ele tutonia o ele wale whawhawha.
e au mai whaalalo ai ia lo kolesio, whaalalo ai ia le suka i tono lo toto. Ia, ma lisi mea e mea, e whaamaholosi ai ia kona ili o tatou tino. Ia, ona ili e whaamaholosi e whai o tatou oroa. Ia, le whaapela e mai whaamaholosi tatou oroa, tatou ola i whakumu tatou hai e li le pale. Ia, maholosi e tatou oroa pale ai. O le la, e maua tatou le vitamin D mai le la. O le vitamin D e se sosoani e absorb ai le calcium. Le ai mafua ai o maholosi e pona ili o tatou tino. Fa mai foi ia ele no wata le ministry of healing. E ka pea mo bacteria. E te tono tatou whana mina mai whatai. E te tala ia whamalama ia curtains. E ia whao let the farm raise i te tono o whale. Te pea mo nai bacteria la. Iti nai len whai ona aia tatou wata. Now, temperance. Ko whiana apply le temperance i. O le teimi e tau nei anga whafo e te whaala. E le whapela tato mo moe la so atua. Ana ale whina i le se furu whi mai loa se lana whafo whaala le ai. O me maua o lea. O le mo kako le la, sunburn. Ia, e maua e fwoi i le cancer, skin cancer e maua mai le la. Ia ma le anga e fwoi o tato mata. So, e te taula ona e lua le lei o le ala i fole tae au le taimi le whatu oso i fole la. That is the good time to have a whatu 10 to 30 minutes e whaala ai e po tene whi o le aloto i wai puku i o le aloto i le la. Tena la na i o le avela. Tene tonu a tai tauna e whaala ai e o ni ki tini o la. Now, tea o le temperance i a lewa o mawha i o atu temperance. O le tele o isisus e mawha mai o le temperance e la o le vāia la o le tamu pai e wha-ITT e wha-ongaina o drugs and alcohol. Pale ai o le e whamai e le na wete na matusilia. Whamai o le temperance e akalai ima lawa e tato ai, ninu, wha-marasino. Ia e o whai lawa e tato e whenga lona masa i o tato tupe e te tau o na pārini mea uma awane i te le pule te whea tato e pule tato tupe Ia, o le o le air, o le oxygen, o le mea lesa fua lea me na tua o le air. Clean air is absolutely essential for our health. O le mea o roots pe tato ea o le tia o mea maosi e tata pale mo whakana ina ia le ua ia le fua i me mea tu me tato. Ai le ngata lea o le mea lea o lo i te wha o sikareti. Ona o le ea, whamai e le weta, o le mea aidea mo tato lungs. O se va ina mo le tato lungs i le vaela le tu healthy ma le tu o la taulia e lo i sikareti. Ia e tā awa, ia le mama le ea ia mo te tutono o na e mo mea e tato tōtonga ia le soifua ma le lo ina lei. Ia e pule ala, oe mo e sisi la tuai i tu lama o tato lasta, pea e whale tonu le ea e ala tonu. Ia amata finele whale whiwhilina, tutu roa ia lau na te wha. O le R, o le rest, e tā ua tele le lako le malo runga. Yeremia e tolu sulu kai upo sifitu tasu kai tapatasi. So te loo tō. O le whaamano longa le tua le happen i le taimi lea o matua i o tato mamai e lava pe te le ia manu o tato tinu. O tato tiu, o tato ngā renga whaile asu, e manu o tato tinu e tato lewa aia. Lena ia mai na tato la mona i vai vai. Mai mo mia ngai tato tinu malolo. Tato malolo. O taimi nā ua ngā luere tua e heal. Restore le tato mahosi. Mena e te moe te ala whi mai whema i o te whako isia whoile, te whako isia whoile na hosi. Malo whautu e ina whoile la i tato lo whai whii tu la tau i tato moe, ma tato malo. Whema isi e olo, whema isi
pepe fatu a whanau mai, e lua skulu I tūla, ona e a ngā mo le lato tupu, rauta tato I o mga kara tupu, ia fitu I tūla, lua skulu me mute e te sauna tato malolo ai, ia nā ole te e reassure ai ki o tato malosi. Ia, e whawhi ana ako laile Temperance I marolonga. Ia, o misi te mea e ngai whaai kula e moe ai. E kele whawhika ule fuku mai le whaai kula e moe ka koe le lava marolonga e tukwaiwhia e whakalalabe I mga awala, e te stress ai, e te mai taita ai, e si mea ngai anana, ma mai kaita le whai, e lava e le marolonga. Ma nisi mea rea ole moe a naso a koa. Whamai e o ke rola I le lo makua whamai wa makua I mai maui kura la so ia oe mo moe le piaso a lusu whai kula. Ai aka ko moe whai la lusu whai kula. E ke ala I fu. E ke whanau ku whai me. Whamarole. Se e ke kau la e aka lai fu e temper nisi I. E kau o ngā e roa le nei tangi e te moe ai. I tu la e te moe ai. Now, o le vaenga muli. Trust in God. Yeah. O le tele I o whakita uli o ti ngā whai ta e vitai a e whanau o tua e lato sawalinga. Ma o le tele lama te e soa ina e le tato sawalinga o nisi o tangata ua lato they seek comfort I alcohol and drugs. E le loa loa for whakita uli I o ua tau whai whapea e mawai le fia. Ia o nisi o tau whao ole ai bi a ai a ua wai le fia e muma le fia emotional eating. Ai a whapea e iai ia e te tali tonu ato a tomo lo whaatua tua I lea tua e na te alofa ia te ema ia te sosoani atu I o whakita au leo lama. Ia e le tau mate lava e manuia lava ia lau sawalinga. A wane a he tātou o nisi fo hale a whapea e tele lo whakita au wane loko wai e suru whai atu iai. E tau whaila ia le matua e a ai lava a ai e uma I filo whakita au ua matua I fua mai le ai. But e ai ia le God has the best fruit for us. It's actually for me, ele kalatia e lima whai o ke lua malusu manzoni. For me, e atu o ava e o fruits of the Spirit. Matalofa, whamaoni, o le ala malu, o le lenga o ia. O fua e le amanga a e whaatua e le tua. E whapea ona maua e tātou ia le malisi e alai whamaina o fruits ia mai le anganga pa ia o le tua. Ia e whamalisi a e tātou sawalinga. Ia o le atuanga na o le new start, o le valu ia tula fono e ia e tato sawalinga whaafefu mālo ina. E whae otu ia se mato whaasoa I le mua kornito e skulu mai upe tau tasi mea pai tau te maua tatu pai tau patasi. Tau lota patasi mai. O le nei, pe tau te ai, pe tau te inu o te tasi lana mea tatu waia. Ia o te waia mea kurawa. Ia ni ia ai ia tua. Ia tele se tatu manu mea no Yesu. Ai le ia mai mai ia mato committee mo mato pasimo mo ai tato ko kalama. O se pasi silanga po lava le mo tato mo o to silfia. O le tato activity mo lava le tato sana o ia le o le tato vegetable gardens. Mato te fia fa ina ia team so malu e fa e coloca e fia fai e valu team so lo ringa la e na due le team skaua. A o lai e sapati no tolu o le salo no tolu o February. O le sapati o le salo na o le tato mai fatasi ma mata e o le tato mai ringa o fai le o le tato vegetable gardens. O whamai mole a mo wapa mo wha alo ale tatai o
committee team tasi la ngalwe fatasi team 1 ma team 2 ia ngalwe fatasi team tolu ma fa ia lima ma leono te faila